Za 50 romskih porodica u kuršumlijskom selu Barlovo i onako teški uslovi života pogoršani su posle aprilskih poplava. Preko ekumenske humanitarne organizacije najugroženijima je stigao građevinski materijal i pokućstvo. Međutim, od juče kruži informacija da je ta pomoć zloupotrebljena. Većina žitelja romskog naselja u Barlovu, Šporete, Ćebad i Posteljinu koji su dobili kao pomoć posle aprilskih poplava još uvek ne koristi. Čekaju, kažu, da okrpe kuće pa da sve bude novo. O prodaji dobijene pomoći, kažu, ne znaju ništa. Ja pojma ti nemam od toga. Ja što sam dobio taj šporet, eto ga taj šporet tu. I moja deca što su uzeli, to mora da bude tu. Ipak ima i drugačijih primjera. Dejan Đorđević kaže jeste prodao šporet, ali ga je na to naterala muka. Priče da su se stvari prodavale bud zašto i menjale za šminku i nakit, kažu Barlovčani, nisu tačne. To nije tačno. Dali smo šporet za šminke svašta. Ne, to nije tačno. Treba moj šporet kući. Ja sam morao taj šporet da ga prodam. Pre neki Samo za leko. Neki medije pišu da ovi ljudi ovde su prodali te humanitarne pomoći. A to nije tačno. Neki jesu, ali nisu svi. Znači da svoju humanitarnu pomoć koriste onako kako treba. Ajdinović dodaje da je ono što je prodato posle opomene da bi zbog toga mogao da bude ugrožen projekat izgradnje 6 kuća većim delom vraćeno, a apel o odgovornijem ponašanju stiže iz lokalne samouprave. Mi za to naselje radimo i vodovod iz svojih sredstava i sredstava Ministarstva za privredu, tako da će to da bude jedno uređeno naselje, pristojno za život i oni sami moraju da se uključe i da daju maksimalno doprinos. U romskom naselju u Barlovu živi 50 porodica. Tokom aprilskih poplava veći deo naselja bio je pod vodom, evakuisano je 12 porodica, od kojih 6 još uvek nema gde da se vrati.